taanga o mautaulanga. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parapakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupua. Utulai na o tumatanga, motakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, utulai na o tumatanga, motakau no veka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupua. Ko kore ke hufama i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu ko tope kwa whakatapu atu. Pea me he polokalamani ka ata mo e whainga maari e koe ni ke o atu ai. O mo polokalama ko ia FATUFONUA whaauki he weekend. Malo mo e tau mao ai wiki koe ni. O whabena mo mao ha Ista lelei pea mo ngahi family i he wiki koe ni ko tau situ a meai. Tau hokosia mai ki he weekend. Pa mohono ngahi whatongia, pa mo i whataonga pia guongo le rea tu pe tau polokala marketing mo tolu. Kia whetu upe uke lawa whanongoa mai tau polokala ma pe mia pina. O ku atu e taitai le rei, taitai fia kating mo tolu. Pe koe ngā ku ke lotonga iai he tainim, o ku taitai le rei ki mo tolu ke tau polokala ma i he whiawhini. Tapi tau pe ko fia ke taitai le rei, ai whafafunga, Paula Piveni Piukala, o ku ne ihelai ne pe mi Australia. Ke whahoka te proklama ia. Ni pipeni mau ta mau e ahun pe malo mo e ngā ue mo e whewhola waki holo i he o te murin. Whewheha ke pipeni, whewheha ke ngai whatongia pe mi Australiana. Malo solo pe malo mo fa mari kole de piki ufanga te whatapu. Ko ia ko e whoki mau mi kol ko sene nai. Ui Brisbane dai mi dio. E whoki sene a pong. Pe o whoki fisi e ahapule lulu o whoki bigi tong he
monite wiki taha. Koe whakao si os whakene ki vacation mai o kia koe no malolo tale os koe nei whiwhare area. Kau whoki ki tonga ki ngā ue ai hopo. O ko whoki ki ai. Mai mono whakamao popo te pe u hopo I he mea koe ni he bravery. O ko amanaki I lerei au pito ki kamatanga tau whare area koe ni. O tu gawa fuka whare area a tahawalo o me. O tu gawa ki au ko maa opa te ngahi. Ngahi whi whakatondo ak whakalao koe ni he mea koe ni. Ai whili whare area. Pea koia solo ko o lau tāpua ki pēo he ko ki mālolo mai koe ni o ki wheo mai kakai a mana tuk mahu ki whainga maria nei ke o lawe ai ke huinga nau te ki whau mai ai Brisbane ni he roto a peki ai ka o tui solo ki taki mai pe me ngai isi o kona hoko I tonga nau whanonga peko o ki lai me as mai tō sa bate waka ngai emergency koe ngai mea koe na ke hiki e lolo mo ngai isi upe koe na ke kau minista koe ni ke lere de nau ngai opo ka ke taki mai pe ka tato ki whamapopo ki uki wholau sol malo Koe isi u whukeni hange koe ko ke kamata mai ki tala noa ki ai. Ko wakai pe whakapea ko wakai pe ki ai kakai ko tau pe. I he social media ko whaita I hake pe me I tonga. Koe ahoni na e tō mai wakapuna he time fiha. Koe nea o ke sapati hoko koe ahoni na e tō mai wakapuna he time fiha. Ak mahino pe ia o koe ai wakapuna o ku tōki mara wakapuna he kurea he tamani kula pe wakapuna ia o to tolo whaolongolong. O pau hoke longo a ne puna hage anaia o si ilo pe he kakai. Toi mala wakapuna. Koe toi ni ke ilo I pe koe hae mea ku nau tō atu ai ki tonga. Koe ngahi uhinga whoki na e lawa ki ohake I taime na mō pure angai koe tō atu ke piki apo mahaki whakawawe na kai ki whare mahaki ka ku nau pehe ku critical pe na kai ki a teo koe ki hatape koe uhinga tahana nau o mai koe awhea tō utu. Pako tui koe tokanga peha whainga uhinga ka ku kai ki lawa o tuku mai whoki ke ilo kia ka kai whanua I he lere koe ni ka kilahi tō mai ki tō ngā koe uhinga ka pau koe uhinga koe utu mana tui whoki ku osi hiki te hiki whoke pensini ia mo ti solo I tonga ka pau mama whatonga o te ki mama o mahale ange mahalo a fisia mga whanua koe ia ke na utu ai ka kutokanga pe piveni hawhainga uhinga o ku kei hoko atu ai tō koe wapuna o ku kei hoha aki ai koe ngā haku ilo I ngahi mea na hoko pe o ku pau pe ke tau fou I he tuunga koe ia koe whoki ngahi wapuna tō sāpate mai ki tonga. Kau isiu ko ni solo isiu pere ngesi. Pe au whakatupu hoha. Wai whaitau ka kato koe nā ku hoko I koe minista polisi. Nā I kai peto tō maha waka ia. Iha a sāpate ka o arewa ko ha whakamama whai mai ko ha mea whakawhare mahaki emergency Ai o matui koe waka pe ne puna he sāpate koe puna whakaloto whanua pe mei niua pe mo eua. Ki he isiu whakawhare mahaki Nai whai whi mahino aki ai motuani pe mo whare mahaki. Ki he whi mao koe ke whakawawe mai ai wakapuna ke ono. Nei au hanga koe puna koe I niua nei lahi ngā oe ke whai he lulu tai ke whakakakato ai ngai whi mau aviation ni kai lava ke
ke puna he asapa te kiniwa. Koi. Ke. Nai o mai he tokolahi ke te au ai waka pehe koe private sector. Nai tōki tonga ko ui koe mahaki. Ona mo ni o ku o hanga whake mea koe ni o whaka o toi whake o mana tūke. Ki he uruaki kore ngō fua ke tō mahi sāpate rotonga e koko koe minister police. Nei kai ke aha ku whakakau o ku aha ha ere meniti i pau e foi process koe ni. Ko taim koe nei o mai ke kau ai pepa o foi ki mua koe ke u saini na ko whaka amu noa pia koe ke u raki lau ke u mai noi mea ko whakamoni ai. Pa koe ku lau hi fo o nā kufu o haware apita he kai ke. Kai koe whare maha ki u nau kore ai ngofua koe ni. He koe mea koe nei hoko he mea koe a koe maha ki koe nei. Nei o mai koe he application koe ni. Koe whakaeke tui whare maha ki nei o se atabe a tō prelulu. Hai koe tō prelulu whai te tō naki. Pea o mai rewa ai kore ke tō sāpate mai. O sound like hangeha emergency. Pa koe whakaeke koe ai maha koe ni ta koe nei o si ataya alo o nofo pehe hotele. Ai o ku whaka tupu whiwhiri rewa. O ku pia mei ai o hoko mai a mai tautou o mai e kore koe. Kai te kore mai nia koe mahaki. Kore mai nia koe awhi mai o utu. Koe ave mahaki. Me he ngahi whanua ka unga api. Nei kai ki utāri. O haupe o kore mai ki he ono whakapuna mai pare mia ha moa koe ave ki nusila. Kai whau mai tonga o utu. Kai mea koe nau whakaike ai pe ku koe hae advantage pe koe disadvantage. Ka pau he kai ke tāri. Koe tai koe nau o mai ai whakamatala pe au whakahoa ki he information au mau. Ki he whau e waka ki fisi. Toi mahino kau koe ke huinga lilei. He uofiange, pe a waweange, pe au ngofua a fisia he asapate. Sai. I he longo a koe he whetala no aki ke tō sāpate mai. Ai waka i ngahi uhinga tai pau behe. Nei ai tō wholofola. Ne whahoko o i he tāpuni pe koe whahawa o whare area. Nei whahoko mai he nōpere koe ni nōpere mafu. O whamama whai mai he ne awhio. Ai mahunga ke tauhi ai sāpate ke tapu. Pea ke tapu ta ingata. Whata tau ke koni sūtoni. Nā ko whare au pito he whanongo koe na ki ke pe koe tō sāpate te wakapuna koe ni uraki. Ua koe seti. O kui kai koa ea meti veki koe seti i private seti. Ai o koutui koe e mea ni au totone ke tokanga ki ai a kau whai ngongo ke u press conference. Nai o swai be press conference e ki mui, ka nere ki u whanonga ku hanga hata. Ha whai ngongo o eke. Kai ke. Maro koe u isi ue nige e toko aki i whare area. Ka koe lolota whoke. Koe lolota whoke mea koe ni e solo ku. Oku ka inga au pitoia pe ka aunga au pitoia. Pea moe wholofola whikau nei o mai me ne a whio. Ke whakangata. Hono hu mai mo hono haka. O e whaitoko na tapu he whanua. Kau oku whakatoka ngai oku ke i tō maa pe. He kau tāki ba tō maa pe he kau minister.
Kata sio ke loloto isu go ini. Kata kamata me trucks. Koe valungo fulu tu pūpeni, hiwango fulu. O sfotu i Singapore, ka mau hataha mo ha kalami whangiau, kalami be whangiau, tau tia mate. Pena ngari whakatiki tato, ngari whakapupuhaa, ki he Western media pe mga. Koe tari ko a li kwa niu, ki he makatuunga o polisi whaitutuni ko ia. He koe mau o whai he trucks ki ngahi family. O koe ke malawa ia, ke mapuke puke. Ke matataufi. Ke whakahoa ki ha mo'u e taha ki ha family. Ke mau hoko ke ngai family. He unehanga veu ki a very, very basic unit, a fabric society, ka koe family. Ai na uhinga pehe ene whaka uhinga. Ke loloto o e mau whai he trucks. Ko mahino i koe mea ere o na uhinga ke ene awhio. O ke tokanga mawahe kia e kau minister pa me kau ngau e whare area. Ko hono koe whehu i, pe koe mea ni koe au sāpa te pe toki whaia e a meti weki. Pe koe hae palo pare maka pau e tō sāpa te mai ai waka. Koe te o atu e ku whakakaukau koe ni he mea koe he mahino. Koe komisiona polisi koe ni. Komisiona polisi koe nei. Toki whetongi mahi komisiona polisi koe ni. Taimgoe na nei o mai ai request me he ATSA ke tō mai waka. Pena kuio hao o matala noa. Pe au eke, pe koe hae uhinga o toki ai ke utu i tongani. Lolo tonga ko ia, koe ngahi whanua, he koe whamatala koe ke fem, ke tuu mau, koe pe koe o hao mei ko ke ailani, hao mei haa moa. Ko tang koe uhinga pente upehe o uhinga lelei ke awhe maha waka heni o utu. Ka pau hao mei niwa. Pau hao mei niwa ke hao alu ki nusila be alu ki fe. Ko uhinga pente ko waka be hao uhinga fuka impossible he. O impossible ke initiate maha waka mei niwa ko hao. Pato e awhe mai tonga ke hao utu pato ki alu ai. He kono inga he ko kuki ailani ko ha moa o wawa be sapa te ke nau utu ai be. Pea ka pau fie mau ha utu wa tau pehe ka pau mamao e folau o fie mau ha utu he foki ko fisio kofi. Ka koe mea ingo koe nau peo pehangi. O kuai e ku maha mahalo o koe network ane trucks. Ko hono uhinga he ka iaha taha ia request ke hau wakapuna a sapate koe ni hau peo eva. Peo hau ke hau afi mai o utu o peo hau ka iaha mahaki ke ave ka tala koe mahaki. Ka koe network ka peo koe trucks. Peo koe ne raki respond peo koe tali mai koe ka au. Ka pau koe ia he can send the talks, ke airporti. Peko responded peko ke ope hatu. Are you saying you never did that? He uto sapate mai koe ni, Pea mahino lewa ka te au kai ke mamafa ia ka nau toro. He ko kuhinga fo whaita noa neongo ka pau koe whakarea koe mai ave mahaki e solo. Solo ko mau tolo ni folau whakatiplomatika he. Kua pau peke mau subsec ki he
security check. O kai ke pe ia ke mau alu diplomatika. Pe a pai pasi lewa mau toria ai security mesa i he pota. Ta tau ai pe. Aia ko ku so mahino ko ka ke to mama. O ko vare au pito. Mahino ka te au ia ko pare mea ko. O falala bege ne ka unga oe. Kako no mau ka ke natula pehe ia solo. O ka ke natula pehe a taka ia ko ini. Hono moni te ke uma o fa nga fa matala. Ke ni hanga whakapapau ai uhinga uraki koe hae mahaki ua koe hae uhinga private set i na he koe whakamatala mai he whiwhine whai ako aia koe ne whanongo hake he asapate koe ni whakamatala koe uulu koe ia huange pe koe uulu ngahi wakawhisi pe koe wakanusila he kou pe whakapapau i pepe koe ki waka ea meti veki pe koe whanki ea meti veki huange pe koe whanki flying doctors wakapuna ko tau sioi pe ka koe whanau atu koe he mea koe waka ia hange haseti ahi oku whatuwhiwhiri o tui o nei to ton pe ke iaha a whamatala i press conference ke whamala ala ko hai maha ki nai awe ko hai huinga ne kai ke te lava i o whai au ke heka koe asapa te pe ngai mea pe ka neongo katoa mea ko ni solo tene ha toko ni pe mea ko ni ono whakamama ki tau tole hala whanonga ki he kaha au moeanga tau wheao mo tau whakaongo ki he angi me tau mua. Tui. Ke hinga whoki oku whai ano whehu ia ma o pētō sapate. Ke ngahe guai mo ahoe ono kehe i he wike oku lava peke pehe kakai, why not Monday? Wahagwe ke tūsite, pule lulu, whalaite, tokonaki. Kako haku oku whai ai pe ia i he sapate. Ko ngahe ku o stapu i pe whoki he tau koni stutone ke mau i sapate. I he tō mai koe uwakama. Mea tuku ke he guai pe close, ai ko tuke he ngai emergency whakawawawe. Ai ko u konga ia ku hao mau pe ai hao sapate. Kako whehu ia ku ati kakai. E ke lawa ia ta ofi puna mai wapuna ki tonga. E ku pau pe ke whai whe puna aki mga hime e pehe ngai whatongia. Kako e whehu i waki. Uai ko ke malawa e u mea ia. Siko hanga e ke mahakoni he taim na mo pule angai. Ata ia he toa pule lulu. Ata pe whala mei whale mahaki. Lava pe whala i te ia ke puna atu ai. Lava pe me tō naki ia ke tō atu avi. Ka tamai pe na tō ko sapate. Eko sapate pe tō ata ia o private jet mo e whanki waka koe meti veki ke nau puna ai ku nau maua na te lotonga wiki. Peko hame ku nau vivili ai pe ke sapate pivene o makehe ia me ngai aho ko o whai ai ngā wehe wiki. Koe a sapate fo koe normal business working days kai ko ha ke pehe ke ia u security measures o mea ko porta security o kai ke exisia sapate ai o ko tui ko foi mata vai o kunauhanga exploiti o nauhanga o ko fata no go ini he uhinga ki he option ai uhinga lele ko tau te fifili fo ke tau tanoa he ko whainga ne tu e ka beni o kune lava ai ngai fu operation mamafa peheni o ko whaamangai pe o ku tenwen ko whaamangai pe nai whai ti license ai pare mia he ko huinga kai ke wongo i confident he mea ko ni solo he ko pepa ko ni nai fo ka to mai pe o anga maheni nai fo mai pe foi process anga maheni
Ai aku kau ai pe mo police commissioner ai fo mai ai pe pa to kia mai kau. Ko konga foke frustration he issue go ni he naga yo amanaki o kumalawa fa hinga pepa pe he ni o a mai kau I he foi processi ai go toton ge na hanga identify me go na hanga to identify he ka pau utawilo pe foko me go ka minister ko toki I rapa stempe fai ka to pe nga we ka nga we ka pau te ta mai pe issue go na kula ki fai foi tu ni o kamata pay attention ke to sa pa te mai waka ko ata mahaki atu pule lulu request mai leva ke to sa pa te mai waka a meki veki ke whakapuna ai mahaki. Lo tongo yana me lava peia o alu wakapuna he whalaite, wakapuna he tōna ki kapau nei te aha te special attention ki. Ka koe rauhi koe noti koe discharge koe noti koe toke tā. Tai pehe toke tā ia ku fit to travel. Ai o whakawheho hei teke pe whake lava tali fo I wheho ko ia. Pe koe hae uhinga hono activate mai he ATS a ke tō sa pate mai waka. O ngawe aki ai mahaki me he waka meiri. Ai ko tala nofo koe ni o teke pe ke lava he police commissioner o mai tali ko ia. Koe o feina e au ia ai pare mea pe ko hatoi minister police pe. He na wana pol ke foi network ko ni. O go tu to ton ke faha Royal Commissions to te faha investigation ke utosa pa te mai goni. Na ko sanga ya request he time now ke minister police ke o mai ange ai detail he ko formatal ko na mai ko ka usolo ka pati fa ka me ko ni ko ta wa fe wa fa pa mo pau to ku mai o minister wa fe wani ma ko ta ka ka to go ya tu o wa to le to mai wa ka puna he a sa pati ki to pe ko ha no u hinga ka ko ye tu go u e a metiveki ka to ai ke pe ke ha ta ha o tai ke tau whanongo o whiaha e a meti veki mei tonga. Koe whakapuna mai ha mahaki, koe whakawawawe te liana. Ka bai tō mui he within he time frame koe ni, koe mate be ko pao. Tai. Ka koe koe time koe nau ta ofi ai pea eke lewa ke whaha ngā ue. Pea o mai lewa e whakamatala, I he tau ko osi, koe he tau awhi wa wha. Tu o ua tolu, me he wike ni maua. Ai me tō whakawike ua mau I pe ai waka ki hao sāpate. Koe whehui pe koe hā. Ai a koe, ka ko pehe solo ko pehe pe ke kakai ke o te nau. O te nau puputu pe mo tāfua. He ko tui koe u konga pe ne hala whanonga. Ke ne ako I tau tolu. Kau tui mahalo ku mahino ai whakatala noa ko whai te tau whanonga tu pe hala whanonga pe me u whihu I koe ni, pe tau sionge ke o se tau ni, pe koe waka fiha ku tō mai, ko ngā te tau lawa pe o whika kapau nei waka ua tōlu ko me mei whakawike ua, ni tō mai he wike ni maua. Ai te maha te tau hanga ka lauga, me tau ki te whanonga tu pe mo tau lau pe u waka, neongo, kapau o ku ikai ko hani hau ana. Neong kapau o ku kau ai ha trucks koe nunu ai. O whakaapea koe nai te whakaweweu ai a. What else kapau koe ki aha mahaki koe hae mea koe pehe ata ten trucks. Ki au, koe ke wiriwhi au ke pehe te trucks involved. E u isi uani. Ka fulo loa hau pehe koe ke ngata anga I tau ni.
Oi tau pepe ka ora ke ama tau pare are. Ka ko poinen go go ai. O poinen go ai. Me he tau ko o sika kato. Te gai tu o taha ke tō mai ha wakapuna he a sapate. Pe koe utu, pe koe metiveki. Never once, me he tau pota. Te gai ke u whanonga u complaini mai ko whanua kau ngā api. Pe complaini mai ha taha ko ha mahaki. Na hoko e ne ta e tō mai o utu e ne wakapuna i tonga ke mate. Ke mate ai. Pe whainga tā maki ai. Pe ko whainga mea pe he fufoi tau ka gato ta. Ko ni to asi mai ai excuse ta tau ai go goe ne asi mai go goe he wa fa. Ka fulo lo pe he go ke tau tali o ke tau lau. O ku o stonu pe ke tau lava tala he ki foi wa time pe go ni. Pe mi hen ke hua fare ale. He ko no uhinga ia go goe ai tau ka ve na toka iwi ka akirisi ke o mai ke o ngona ere o kakai he whare alea. O dimension ke hen ku tau kawe a aku koe ni. Ka i ngata hono o ngona honaure o. Kai pure ilere nau tukhau. O ko angi mai mo ne afio he lau maari e tatau ke pure ilere o mai whakalukfua ngā ue e aga tuko ai siokita. Ai ako tui e tokoni pe ai foi waha taimi koe ni kene. Ange foko ku lawe koe ki mua he o se fil pare mia. Ange bena ki funga maka u tau wafe. O malolo ai. Mihe tau mana wa. Toi whakalere i ho tau waka. Ai hato hoko te tau wholau. O tui o ku kawe isiu koe ni he isiu mauinga. Ke respond ke ai pure anga. Panau hanga o mai ha ngai whakamo oni ke ne lava to'o ai vei ua. Pea mo ho ai kakai. Public confidence o totoni mahu inga. Pe tūloto ia i he lau maari e whatongia o i pure anga e hao. Ke ua ha taimi ku whehu ia ai whalala anga o i pure anga. Me hono kakai tonu pe. Ke pena ha be foki e piveni he daimina na mo pure anga i taha ko ia. I he ke ngata pe he tau tala noa ke ngahi isiu ko ni pe me whatu tamaki trucks mono whehu ia ngahi waka kuna whenga ke nau toki tonga. Kana o mi foke statistika report e potunga e polisi o tuku mai ke public ke mamata ke kakai. Ai asi ko si i ko fu holo lahi ko ai trucks e ngahi case ki he trucks i tonga. Pehe ni i he kamata koe tau koe maha ko atunga lau pe koe ke fuloko lawa kau polisi o puke kotoa. Kai ne lere ko o toto o mai reporti ko e kau polisi. Na lava ke ne whamo o ni i ai na wharea ni i he mahino ange pehe na maha ia trucks i tonga. Pe kamata ke maha ia trucks i tonga o ku vivili pehe mai ngahi waka. O whakatatau ke reporti ko kau polisi. Pe ke mau ke reporti he tauni ke i fupongpongi pe mahal ko e pelea ni ko time pe ke asimai hanga me pe fefek e ko nga ko no mo oni ko ke hanga ko tau fa area piven umata ifika ko ke loye u statistic umata ifika lava pe ke tau fe ka hoa aki holo time puna mai to sabate avaka mo nga statistika ko ya o fa hoa ke taun ne ngai pe ko ha uhinga tuku mai o ko ke uhinga lele ke kai fonua kala pe ka ia sio henga hi fa hoa nga statistic ko e hoko mga himea ko e puke hola ka polisi o lava pe ke nau ilo i ai mea ko hoko ki trucks pe mga hito sapate mga ki tonga e piven. O mona pito ho hake a statistika he nā ku ui mau pe ai pure ko he wa a trucks oi. Ke ne puifi au he kei minista ui au kai peke toi kai ko nau foi i pas ko toa pe o lahi taha me ma u ko marijuana pe
Kai pe ke toi asi ha trucks e nau hanga mui go e mea. Ka nau toki whanonga ki mui nei mau e ngai ai trucks e ngai whitu ke lalahi Aia ko hanga ko troa ai co-relations. Me he lahi tō sāpate ki he lahi trucks o mau. O kai pe ene uhinga liri. Troa koe co-relations ke kai ke toi waka sāpate. Ka hange foko whakatara noa. Neongo koe lao sāpa, koe lao sāpate tau tā noa ai. Ka kohono lolo tōna i mui koe trucks. He koe whahinga iwi lahi, ke nauhanga haia hawaka puna ke puna mahi sāpate. Moe afe mai, o kou kei nofo, kou kei nofo pēo te ke lahi uwhi hui au te ke tāri. Ai tō mai ai waka puna. Pe he tō kua koe hawa utu. Koe hawa utu mei whi. Ai koe mea koe nau, ai koe ke he komisona polisi. Koe tōpe, koe whau mai pe, o utu hen te utu i gai koe whau mai mei niua. Ka kuilo le rei pe, tau ilo le rei pe, koe kia hawhakai originate mai mei niua. Koe mea koe tō mai koe hau mei haa moa, po koe hau mei kuka e lani. Kai ke uhinga le rei ataha ngai i tō ea koe ia. Kai ke mawahe ha wakapuna ke alo o metiveki mai ha mahaki. I he ātakai u nau i loi. O kutoi whi mau ke utu. Ka koe tonga tape a sāpati, Ai o koe umea mōne nau ke oha ke kau. Kau te keipe ke lava tāri pane te keipe ke hoko o Minister Polisi ne te ke māwe umea ko ia. Kere. Nā ku kore ki he sekeritari he taimi ko ia ke kumi mai nge foi folau e ua tolu. Koe ha hono upepa. Koe ha upepa. Whika ku mea pangona na ririu e pore anga o te ke māwe umea ko ia. Koe konga fokia a e ku whakaamu ke tātā pune pota. Koe mea koe nau ngau e aki he tōwholo whola i nea whiona ni pe ke whakangata ai hu mai mono haka. Na lewa i whakaukau ka pau te uhanga tā pune pota. Ke ua to e tawhi maha mea mei tua. Kai whakasioi. Pea ka pau kei tawhi mai e lava rewa o tātā pune ki aki ha elimination process. Pau rewa ke whahatokanga mawahi. Ki he ngahi iote ua ma tropu, o ngahi waka au takoloa tropu e umea he moana. Ka koe whounga pia ke tau lava progress, ke tau laka hanga o tāpuni e ngahi turiki ka tau hangataha ke wheitu koe. O kumalawa, ko ngā whoke taha solo mea koe ni. O kui kai ko malai wakapuna befa, ko kau mō wafu. He neongo, hange pe koe mea koe ia, nā ku o hake isiu koe more container. Ka ki au, koe network ka peo i trucks na uhinga e kua hake. He koe ngai fu ke hanga e hakau taha waka. E hakau taha waka, o liriwe ha pepa o ha container. Koe mea koe au tahi taha ke hoko ia. Ka koe hivi peo e paanga. O he whainga networka koe ni. He koe matahapure koe haana container, ko ia nai whakatua sila mai kia container. Pea, koe taim koe na arato ai koe ke tuanga mai container, koe ke osi mawahe container mi wafu. Ka koe whainga, koe whakatu tama gens e solo. Koe ne arato koe mo ne pepa, ki he kautaha waka koe ku pepa e koe container e. Unau whakakiki nau tolu mo ngā kau ngāwe. Ki au ka pauna e nau tawataina. Na nau oatu e pepa o whekumi, pe ko hai i he kawu ngāwe na ane liliu o iai e pepa ke he ua. Koe ne mawahe koe mea ki he kastomu, na e toton ke toi ho haa mo e kastomu, hae huinga kua ua e pepa.
ke ai ko foi check and balance mechanism ke nau fe tu ta ki mai ke si pingi ko ha ku ai pepa ko nga ke nau ki ho ha he hange nau fa ha fa tonga hange ko ha ko se halaki tai pepa hange ha me no ya ka ki au ko tai mo nau lak fa no ai ko no mai isu ko foi fa kau pe ko natula ni oi ngahi criminal networks I he mea beta ai ngogo ta no ai drugs ko ngai me na ke o lahi fifiri gai he na alo container ia pe foki mai ko ke more ko lo ai ai o mahino na ai ko lo ke he pe ia na mana tu ngai fu network ko ni o ko la lahi o no ngahi pa Pena to ton ke tokanga ki ai kau taki kau minista he wa ko ia kau CEO he wa ko ia ka tau lava frasi ai mau hoko hono hu mai ngahi faito go ni pe fo mai ki hen ke alga feito kau tau lavea pe ai he tau ke entertaining ai fu network kau foki so ngahi mea e tau sio ma pe ko money laundry ko me ai au ni hanga fai via fu network ko ni ko na so hi fo na ai taha ko kau kengi gona Comanchero gona I Australia ne tok tu ni fo mau ke tau te anga popula ke mate ko ripoti na mai ko ka au he mea kai pe ke a to panke ia mata pole ko ni ka ko hono o fo holo ko pa anga ngahi e funky business aya ko la sapate ko money laundry ko pota security hangi tau to ma ka ko hono lolo to o no fatu tamaki o no foi me ko fai to ko na tapu aya ko pehepe o ku ke ilahi pe ai ngahi mea ke ngau e pure anga mo fa malala ke au ko siangi mai ne afio o ko ye to ilo pe ko hai ai ko te hai te fo ile o ia o ku wangi mai he tafa ki ke fa ngofua ai to sa pate ai mo ngahi natula o nau e mea o ku hu mai drugs ai go finga mai ne afio ke whakangata kai ke tau te kape Piven go dung mahino ai ka venga ko ni ku ta afe ke ke ko issue fogia o haki ko ngahi waka ko pe ko tala no an he tau ko ngahi waka na o ku lotonga na to mai pe ngahi wiki ko ni ku tau situ okay ngahi aha ko ku tau situ me o ku ke fai pe ai to sa pate pe ko nga ta afe ke ka venga ko ya e nga he ku ke hoko pe ai to sa pate mai ngahi waka ko ni kitonga ko ta foke ai issue ia ko loto ke ko mana tu iha ke tala no ko ni ko afe utu ko nga he na fai press conference ai ek pare mia me ka fai ngongo I he mahina tu ko si na ne fa mama fa ki he ka fai ngongo fa wa ken me lolo ke fi mari e pe ka kai fonua ko mahina ua ka hoko mai ai e ke te hariri wai e tu ma o pe tau ngai mea ko to ku lelei pe tu nga ga lolo ma ka to ga hariri wai ko nga ka tau ko fai mama ni pe nga uhinga ke fa mama la e to fai ki mui ai ka ko nga na fai lili uia hike lolo o te ke o se mahina e ua na fa ha ke ka kai fonua ke na fie mari e pe ko dai na fai ke press conference pe mo e ka CEO na fa ha ta ha ka CEO ko ni to nga ta fa ko ni na fehu I ke kina dolgo ha uhinga o ku hiki ai e lolo ia o ki mua ia he taimina e mea e pare e mea o whapapau I ke kakai whanua e toki o se mahina ua pe toki whahasi o ke ngahi liriu pe koe tari koe nai o mai na e kore he ongo kautaha lolo ke hiki e lolo he taimi pe koe ia
neongo te ke ose mahina ua kona o mahe pare mia pena avereva kolo ko uhinga e kore ai ngo kau tahalolo ke hiki tokua ke whakaanganga kakai ke totongi ko e hiki ki lolo totong mamafa ko hiki ki ai ya o dugo ke taimi ko hiki mo oni ai kuna osianga na tolu ia he foi totongi lahi ko fia no whakau kau I biven pe ko foi hiki whakaanganga ko iana ko whainga uhinga ia ngau e aki ko fai mo hiki ke mamafa he tainimi ka toki au aina ton ke toki hiki ha ose mahina ua ka o ke ose mahina ua ko tau osianga tau tol he totong mamafa ko tau pensini ko nga ko whakaanganga tokua o ku kau ia I he uhinga ui kai ki a hano makatunga lere I te whakau kau at ki ai piven veho wakai ki ai Mahalo so nei sayangi ke nau hiki pe tai o mai hau. o te tala mai O te tala mai uhinga he ko mahino le vai o nau manu ki ina to ata mai lele kakai. Mea pango e koe ne hoko pehe. Kako mea ta tau pe foke no na ta tala no ge ki mua. Mauinga koe ke nau mau e konfitene kakai. Pea take kakai o take ako nau ni ma. O e fusi he kola. E ki au koe whakatata mahino ena. O e take kakai me he take aki ho nau kola. Ono moni ko fo whanongo ni. I ha whaka uhinga ko hiki ke anga ke whakaanga ka kai ke mamafa. Solo ka koe mea kuloloto he mea koe ni. E whengongo e tamate ka me tamata. O no whainga ta ia anga e tau whanonga. He koe he respond be kau taki e ke kau businessi. Koe taim koko kore te ka kai hanau mea. Koe ke lele e kau taki e ko ngā koe ke mao hanau se niti pe kau nau komsoni ai. O nau lele na dogo ngā koe kau business. Pe kono whakata ta nau whaarea, pau whakata noa ake mea koe. Ka telefoni maha ki motua, mei fotuha, pe mei kotu, ki hane paloparema. E te hoha ta haia I he kautaki ai. Ka tā maha motua mei nukureka vio. O ana tā mai ha kautaha business. Tisi selo pe koe tolo pe ko. Ka bana whakataha ia minista. E tau whakatoa e kai le. Koe anga maheni e solo. Koe anga maheni. Pea koe mea bea o ko usiat ki ai. E ne tuu koe ni. Ai wheo ngongoi bea kau tamate kama kau tamata. Hiki e lolo. Koe hiki koe uhi la. Koe whainga lau na he nei e fui hiki a ki moa he. Me nehu ke ngau e koe he soalai. Pea mai o whakiki, koe whakiki hiu. Koe pe he tokua e saipe ma mawhai uhi la he tāpe ngai. Whamiri ago nau ngai whamiri mori ke totongi mai. O taimo nau lak whanonga ngai whaahunga koe ko pe. Si. Oku os whakaukau pe kau takini e. Oku vare. Paka kau whuki he mea une. Oku ne ke o mai e iwi ka au e so. Oku whihi au pito ke usio. E mindseti ko iau o ke exis. E fukuonga mama ko. Wafe wao noi. Kaku kau ngai mea ko ia kai ke malawa fit in le lei ko katamai mo. O kai ke fu whakapapau. Kau fo ke ai pare mea ko ni he ne ke isia whare alea. He toko tahana ku lava o vendi ki ai e ha mea ko tai whi maare ke. Paka tamana e uhinga le lei. E nai koe ne uhinga le lei be e ku whakakiki ki ai une tari. Koia o gai e ku puputu mo ta fua na ku ia hanga i le o meitu a kai ke
he ko kau foke pare mia ko ni e to ta o ku na ku tala ko tolonga I fare area mai kai ke pa ka la mai fare area ko u ko to ta ko he ko na hange ya ta ne lava fanongo ke me ku hinga le pa ne frava matapa kai lava ke mana vale le ai o vale o pito he hange pe ko me gon ke to sa pa te hange ko hiki ko na pe he to ko ai ke nau fra nganga ke tai mo ko o ke hiki to no tai to no o se hanga mai ka kai mo mi ai ke ka ko la hange pe ku tui ki he whiongo ngoi ai tamate ka mo tamata e mea ko ni he kai ke uhinga le pe ko hai nau tau mua pe ko hai nau tau mua mo mea nau ku nau fo tu kana to ton be ke nau articulate le ke ma o confident ka kai Ko kia fe me moa ki he, ko inga he tau tala noa ke huinga le rei ko, ana tuia ke whake ke whaha, ko tukunga ko kia ko ngahi hopo I he bribery, o ku ai ngahi hopo ku lere, ko ngahi hopo ku osi to tala tōtu uni, I he mahina ko ni me, ko ai ngahi hopo ku hanga tu ke whakahoko, aia ko ke ngahi hopo ku lotonga lere pe ngahi hopo ia, ono ngahi polo kalama whatatau ki ngahi aho ku osi hanga, e whamau a ngā whotu ke whahoko ai ngai hopo ko ia, aia ko si ai ne hopo e ua ko os, taha ko os tala tūtūni, taha ko tari ke whahoko no tala tūtūni, I pagmahalo ko ai mo hopo taha ko, o kakulahi a pito kulere ngai hopo ko ni tato whita kao minista, ko ngai ni o ko watmau pe ko ngahe ko ke uhinga lerei e konga ko ni ka au whakalao. Ko inga ai taimi ko hopo ko minista paanga ko whatata ki ai tapu pe moia ko ilo ko to taha lele eni I he community pe mo ha ko ke ka ko tala no ak issue ko ni ko stay he ko kan to ko pureanga ko ni ko oski muana e fai ko hopo ko bribery na now stay ka to ka minister ko ya o tari ke now stay ke fai now tangi pe na to tu ne tangi o ke tari now tangi ai na to ko to na sea ko ki timeline ia ko te mana tu iha ke te hanga ri atu o atu ia ko time na fai fili fale area ka mata fi timeline ko campaign ni fai fili fale area o mai time for no for minister o mai time for ilo ya o mai leva ni e tala ko ola ko hopo I fa maulahi tu un na mai fa maulahi kala mai fakata nga yo kamata me he ko na hoko ko fa fo ai fokia ki mui ki ai ko ngai ni ko lo ke watu he tala no timeline time ko na tala tu ni hala ia aia ko te ke fai ko foka ilo tawanga maheni fok piven ko ne fa ilo pe kita tala mai o ku ke tonu hia pe kai oreva ke hanga he fa ma wanga prove mai o ku ke hala ia pate ke to ke hala ia reva ai na ke tonu hia pe ai minister ya ko ni mi time na o se foka ilo o mai ke taimi ko na tala tu ni te tala mare ko halai ai kamata ni halai ko konga ia ko te fehu ia tu ki konga lao ko ni ko ai ke lao ko anka na ki ka taki ke na stay ai ko konga fugenio ko fehu ai ko ne stay ko ia I he mahino ko e to lahi ki ai ka wa ia ko mahino ki ai pa me to lahi ko na faka ka ki ai o ke uhinga stay ia ko tonu hia. E ke hala ia pe he tu uni ka orewa ke fai tangi. Ka ko fehu ia ko atu o to tonu nai e now stay ai minister o ke fai fatongia ko minister lo tonga ku hala ia stay hala ia o ku to tonu nai ke fai tu uni ke wahe ma umonu ia ko minister I ene stay halaia ka oreva ke tok tala fra o se tu ni ka pa e te fra halaia I to o mai pe ka ko ngai ni o ke mahino ke ka kai fonua I he timeline go fra halaia I hu ko stay tu ke ka pa hu stay bi vene o ku tonu hi areva
Ko ngā kai lawa ke tonu e nau wahe moe, whai tu uni, whai ke budget me mea ko ia. Ka koe mau mau ki ai oku stay pe kau kei halaia pe. O wanga whewhe rewa hana whakaata he lao, ke stay halaia ha minister, kai o rewa ke toki whai ai hopotangi. Ko isiu o mooni moini e solo. O kui kai ko ha konga lao i o ku tutu ni pau. Ko stay mo nei kai ke stay ko tutu ni pe ia fa mau anga. Ko mafai pe me fa mau anga. Sai. Ko me he ngai hopo ko nei fai ko ni wa fe wataha. Na e tutu ni fa mau ke ansiti. Ko whakarea ko he lao immediately. Unseat immediately. Pea ko hono o whakaikiki ko declarations ko ia. Ko hono whiria ke hoko ko whakafofonga o niwa taha fitu me ahua noa novema na e tae whakalao. Ai me iai o tae whakalao. Kai mana tui whaki ko e tau whiri he ahoni ku o se whiri whare alea pa whiri minister. Ko hono ko e whakotuu koe a minister o whakotuu me kau whakafofonga whiri. Ko hono ai koe ke ansiti pea mahino lewa o kai ke ai haane to tonu ke hoko ko a minister. Ai a koe most logical thing ke he minister ke ne whai ko ne whakawhisi. Pea ka pau lewa kune appeal. Mune appeal e tutuni. Koe tutuni whokia ke ansiti mohono sea whakafofonga whare alea. Ka pau lewa kune appeal pea kune apply lewa ke stay ke orewa hono ansiti ia mi whare alea. Kai orewa ke kakato e tani. Ai koe foi taimensi ia. Koe me ai ai whakamau ai Palestine kau whakamau tangi. Te koe tui whakamau lahi. Ke ne hanga way up ai likely chances ke success ai hopo ko ia pe ikai. Ke ne hanga grani ai stay pe ikai. Ka koe foi taimensin koe me ne wā koe ke ne hoko koe minister apea moi paremia. Foi taimensin ia koe nei to tonu ke kick ini lewe mea o ku uhinga lelei. Mea koe o ku asi mai ai concernismo oi. Kau whatata ke keisi koe ne tokon paremia a hamoa. Kone asko e pepa nusi la koe. Kone more hono sea he panga hiwataha. A koe panga hiwataha na ne. Na ave he ne tama kempeini ki he ongo mātua. He pō koe pa whaiwhiri a taha. Mo e whakarea ke manatui ai whafofonga he whiri. Sai. O si pe hono tala tūtūni he wike pe koe, resign lewa ai whafofonga koe ni me he kapneti. Mo e tokon paremia. Kane apply and stay he ne manjuko ne resign beko ne hifope apply and stay kai tangi ke mauhono sea. Ai ko ngo foi taimensin ke he ua. O te hoko ko minister, mo te hoko ko fa. Ai une tukuange ai tunga kabineti kai hau o appeal mo kore ni stai. O tali fa mau ya ke stay ene hono ansitia. Kai reo ke fai no tangi. Ka go fa fisi mai. Ko hono o inga ko ene mahu inga ia he public confident he administration of the day. Ai o kuhinga pehe, nā kusio hifo e solo ke kamata i ki longoa hake,
he asi mai minista panga no talitali ki seke insurance disaster me be o si tai fe mali ka kai ua mau be whakaton lea hange ko lau ko mea be taha unau sio ki ai kai half full taha kai half empty taha ua mau be whakaton lea ia he isiu koe ni ka koe mpehe koe o whakalao be nau nofo ai kai ke utui ke foi whakalea ko whakalao he ukai ke tutu ni mai he lao ke nofo ai aia foki pe ke whaka ke whakatonu lea o uhinga le rei pe mo konsenismo ui ke au na ko amanaki hange soka tolu again na ko amanaki pe tu ma o pale mia ne whakaukau ke manadu he malanga ko he mea malanga pure le rei ato a Isaac malanga pure le rei mai mo pa koe nei mo pale mia ana hanga pale mia o ai ki foi kirime ne foi ke ana tamai ko pule le le au pete fai to ton aya ka na ku amanaki na ulava sio he ko ka ko mo ni solo ka woni ngai me fai ngata he anga tau no he tau he tau no fo o faga society ka ko me fu ken ko solo ku hinga ko ki ai ke o mai ai lao tohi ngai he mau tohi he ko no right up ko ku sio go no right up ai u lao go fisi o ku foi scenario ko tope o wai lao ke foi scenario go wai lao o very complete he anga fokau ki hono structure lao o a ke nga scenario peheni kai fa me pango ko tau implement fo ne lao na tok fot na tok o mai be he fare alea fai tau liriu gon he konistu tone kai te ke fai e liriu i hono align mai nga lao hange ko ni ko lao gon ai fili ko lao na na fo na tali fare alea tahiwa valu hiwa kai ngonda tau liriu he wa no hongo fulu kai fa ha liriu he lao he wa no hongo fulu na go sai ai foto he kabineti ke revisit ke mau foi time ke mau tangu tu fai o me again ko me ben ko no fo ko te o hake ni exio go ai ka ya ha fainga institution ke ne tataki me tau moa ayanga o whakahoko whatongia, hau pe pare mia, entirely pe koe hape whakaukau e pare mia koe oi aho koe ia. O kui kai ko ha pāti, matu koe ko ha pāti ake aha nau whahinga a polisi, manifesto. Ke o ngā ke ne hanga tataki aki, Koe, nā ukulawe whoki mua, te hei tō taha ke mau tangutu mau tōluia, o mape, hala whanonga i whanua, tau beke o sono mape ngahi mea ke structure hono whotutu pe ave ke ne afio ke hane input ke ngā ke ne tokoni ke whasisi e mau e tuku hau e kakai koe ka matalanga te tukuia langa tu e tukuia hanga ko whatata pe koe ni he langa koe ai Pacific Forum si kau ia he mau paanga moni e ksiohe mandui ko langa o building ko material and labor ko osmo no longa pa tu ifo ko foi investment ka to ko na fai e labor o timori pe e no tu ifo langa pe ko material ko ya ko na langa ki ko no tu ifo
o half its value. O ku kai ke pehe ke tolonga pe. Ka koe hinga foke whatara noa koe ki ai. Ai kai koe ke aha whahinga mea ke ne tataki le le. Ai hanga ai unga ai whonua. Koe mea koe o ku uhinga i whakalawe ki ai tauhanga tuku a ki foki. Ai pure ai toko taha. Ai koe ko whanau ke foi nota ko iau tai maupe. Pure toko taha. Ai o ku uhinga nau wharea ko ke pure ai tui. Ka koe system lolotonga ko tauririu kai ke pure pe toko taha. Ai koe pure toko taha ko koe mea ni koe paremia. Ai koe tau siore wa ko fe pure toko taha o tau tui e tolonga ngai pe lele yange. Sai. Na wanga foko o ai gulau he mea koe ni taimne fe pake pare mea pe moene afio. Uhingan ka uia. Ai whaunga ko koe oi pure ene afio. He koe fei lau ia. Na ne hanga o establish ake institution ko ia. Koe pure koe ai pare mea. Koe whakatau hosia. Whai ke kaka. Ai koe mea koe uhinga kehe ke tau toe si o lolotoange. Mahu inga au pito. E tau whenga oe aki e ngahi. I dimension ko ia. Ke whakalere i e tau lao. Ke tu ni e tau lao. He nau whaalau ak whoke mea koe ni. Ka pau oseange foi process whakalao. O ha whaahinga mea. Pe koe mau e te laiseni. Pe koe ha te whainga mea ku kore. Pe koe. Ka hao whakatuku koe discretion o minister. Koe foi whatongia whakaofai. He kono moni e peheni. E whai ngofua ke ne whai tutuuni. He taimi koe ukai ke iaha tahai ko ano maheni. Pe ko ano family. Whai ngofua ni whai tutuuni. Whai totonu. Koe ne tatere pehe umea koe ia whai ngata are vai. Ka koe mahu inga e koe ke tohi he lao. He tatau e pe ko to family. Pe ko to maheni mamae. Koe te whakarea pe koe ni koe tutuuni e lao. Whai ngofua. Pe kai rewa ke, he koe mea ko o whai ngata he pehe, tau pehe ko ato maheni, wa ofi. Nā ke whai koe tūtōni koe ka mea, kai ke whai mai koe ka au, Ai o koe taimbe o whehu i ai whiriwhiri mana ko, ka te hange ai pe ko te vai ai pe alua tu ai pe, a hoko ai pe, whai vai a koe anga maheni, pe alua ai pe a tari he society, ko alu pehe ai pe. Ka ki au koe ko whakalawe whakoni. O ko kai ke whakalao ia ke pehe ke minister pe. Ka koe foi whakatonu lea ia koe ai koe ko ulau. Koe kai koe ke provide the clarity. Ka pau koe mea koe ke saika kita ke half full ai ipu. Te whakatonu lea i pe kita ai lao ke half full. Ka pau ko ka kita ke half empty te half empty. Ai o ku nofo ai foi isiuia koe ni. Kai ke pehe au tutuni mai lao ke minister pe hala pitoia. Hala whakau e ka. Ku kai ke hala e unanga tutuni. Ko hange ko tara noa koe ki haa moa. Ki he mama koe foi processi. Ko whakau koe tokon pare. Mea te whakawhisi au me tunga minister. He wahano ngahi. Ka te alu pe o kore ke stay o rewa hono ansiti au me whare area. Ka rea ke kau tangi, Sai, koe isiu whoko koe, tau pege minister pa ngata pang pe moia. Koe pehe koe ke tangi. Lolotonga koe ko si hanga he whamaula hei o isiu mai ai notice ki he attention iare. Ke TPP, Director of Public Prosecutions, Ke notisi ke whakailo, whakamooni loi. Ai kau whakamooni ai minister. Ke hau, koe tausio atu, o ku very slim au pito.
ai ne chances ana ia ke ne lava o teni ko ne hanga ha fa mau identify ha taha fa mon loi I ha case o ha taha ke au ko ne loloto ia o halaia ai o kai ngata he prove ki tau te halaia toi prove te toi o te toi fa mon loi ai o to tonu pe ke fa kau kau ki ai ko anga fo ko foi me fo ne fa he puleanga ko ki moa ai now apply I stay ki kau minister pana osko hopo pe kau minister to loi nei tuku ki tua NCDAP ko feu I fo ke o mai the element of fairness and unfairness ai now ke ma monu ia he ngahi tunga pere ngesi lo tongo ko sfala ya ai ko me ya ko toki o mai mama lo tumbo ya ko ke ne hulu fu fa po uri ko ya na to tonpe kia uia ko hange ko glau ko fa papa ke pare mia hen ku tui ku finga o aki fare ale au ne mama ka ko o vale au pito he umea ko ni hoko pa ko o la pe tala o ku ia I pe fetu yaki mo fe kau aki ka ko ngai mea ko ha au ki ai sol o ku apia o kai ke fa papa ai ngai to flo ni afio ko no fa tu ta magin sol ko tu ko ni to flo fa ka ava ko ki tauni na ne feka ne rea mai ke kauta ki pa mo fonua ai mahu inga o fai totonu pe mo hoko ai fai hala ko maanga o fonua ka fange ko je fatoka nga yoku oku wonga fare ale aki ai oko no fo faka kau loloto ke me ni solo ka pau ko tamai ko oku ke rea ko fa na u ge na fa no me ga ko ha hongo pe ka pau hoko ai fainga hange ko ni solo ko fili ko sea ko mit kakato ko fa matala ko o mai me Australia ai whekau ngā aki ko koe ai toko taha koe ni pia mo ka tero koni I Colombia koe mea ko ni nei seni mai ki au me he paremia whekau aki mo information ko ni kana ko hovare au pito he osi pe ai tōwholofola ne a fiohe au tahanima ai mau inga ke whai to tonu mo ku fili atu ia he whare kai ke solo kai ko hanga iro ko ha me hoko a pongpongi ko me mahino ka o hui kai ke o al ke hatu pe ai folo fe ka u ba me he taloni wa al ke hatu pe ai ka utaki e fonua pa ko kai ke whakafua, ka bauti ke whakafua I fope. Ko awan ko whakafua kau. Kau ka rea tu ka taha I whanau ka mea ke whai. Pene completely ignored. Mahalo kono. Whaama ke te fisi I mai puko I te ringa ke lai. Aia ko uhinga fukia e solo tuka o hanga to whakaloloto mea kani. Uhinga fukia e kuongo I hala e tau kamata pe koe o whakotu e tau pare mia me he whakapouri. Te gai ke whakafua kawai. He koe foi fuakawa e tolu, foi fuakawa e tolu o lau goe foi. Koe ngai foi fuakawa goe ia o kune hai lewa e te whahoko whatongia.
uluaki ke te tuluri loiolo ke hene afio. Malawa ke loiolo ke hene afio ke ne pe mai tapu sapate o ta ngata whakapuna mai kita sapate. Whakangata ai whahu mai ka whaitoko na tapu whakawa kita pota. Okay. There's something wrong somewhere. Kuya me ayo ko yo mahina ka. Ka hanga ko ulau fulolo tau tari ke o se tau tari pe ke ava fare ale aso. Mena ka tu. Mahina ka tu. Okay. Piveni mahino pito e whatala no ke o mai. Te mahino ba mamangi e ka vinga ko ia. Aia ko stay o ku i he whamawanga pe ko totonu ia taha ko ia ke ne apply in stay. Ka ko unga ke foi tu uni fo ke unseat immediately. Ai ko ne stay ke o unseat dia kai talitari ai ke ne me ka wa ke hakaunga ki ai minister. Ai ko te siot ki ai na tonu ke offer ka minister. He to ya to ka minister na fo holo de hopo. To don ke na offer he fo fonga pare mia. O do the right thing ai concern is moi. E ka pa he ka ke na fai fili ko ya e hili ko toa. Ai umea ko ni I he paremia. E ngā e si o rewa kakai ke he paremia. Ko ha ho mea e ku whai ke he minista ulotonga hala ia koe. O ku stay ia ke he ne tūtuni ke ua toho no sea. Ka koe ke uhinga ia tonu hia ai ke hoko atu koe minista mo wahe mo maumanu ia mo whai tūtuni. Mo ha fuenga i mea kune whai wha minista. E ka pae ke nau whai tūtuni ka minista koe ni. O nau whate holo atu ki whare hopo. Ka nau fōpe I he mea tatau o unga ke stay. Ko tui ko fu presa lahi apito ia mo kawenga lahi ia mawhasia lahi ku nau hiri ke paremia. Hange koe ke nau ofa si fofonga paremia piveni anga si o kia Kake? Ko ia solo ko lau monien. Ko ke sio ko na ko isiwen afisi. Na ia e o tokon paremia e ua ai paremia afisi. Tamagon ko o Pimam Prasad pe mo manoa kamikamika. Na ai hono tuku ki na ua pe whairewa he anti-corruption e whakatotolo. Kana na ke inofo pe he minista. Koe aho pe koe na tai e na tikite. Koe aho e na whakawhisi ai me he minista. Na ke I whare area pe. Na ke I he whare area pe o whai ai uhopo mo e umea goia. Kana na whakawhisi me tōnga minista. Ai uhinga pe pau nahanga rewa malui ai na paremia ki he hoko atu. O mōne au pito ho lau o apia tai ofa ai ka minista. Na ko sanga whakau iau o aleti e paremia whikau aku mai ka minista ko nu whailo bribery. Ke konga bene consideration mo ia hane mau ki ai. Ai nei to tonu o ka koe uhu o issue ko ia tau pehe ka pau nei to tonu ke ne set aside pe ka tamago ia hange ko tau pehe hange ko au hange ko no set aside au ka rewa ke mahino mai ange issue ko pena ku tari le he ko nga he ko tui ke mea ko whakamau to tonu ko me pena kai ke ai ko na ke fa hui mai hange apia ataua sai ka kai ke ko ui ko circumstances tau tosi pa ko o atu lewa tau pehe o ke whanof minista pe neo o whakailo sai to tonu lewa ke hange ko whakarea ke ospe ko hono whakamo uai ka whai lewa foi set aside whikau ke whakawhisi kai haupe ki hono sea whare area o whai ene tangi mo ene kore stay pakapai tari whakamau ke stay pe stay pakapai kai e tari ke stay kono ansi ti e pe ka tau ai pe he koe ngahe koe tūtūnia koe I whakarea o lao ke unseat immediately me wharearea ka pau kone os take in a seat kai ke neo ka atoa he tau whi
mandu ko ki tau mau sia me ka tope o tu pe wai pe mo ngai fa hinga pe pare mia ya pe mo ngai circumstances o ku hinga ne unable ke ne fai hatu toni ka ko tui ko tau wa ke ava fare e mai na ka tu ulahi u me mai no e pa tau to pe o ta ko ia ta ne hinga pe kai ka tau whakawhia maare po tau loto o e puputu e ko tui e mama pe tau kala whanonga. Bivani ko wakai ke ta taimi ku ta meme yo fia te hoa ua ka ta ki fa o se ki mo e folau ko na ki fai ki Australia ko ti mau inga pito ko nga ai folau ko ke ta fa o se ki mo to me abe ko loto ke whakakato aki ka ta toki hoko atu ka whainga maari. Malo solo, hoia. Wai whake ai palovea pe ai kau Afrika o ku whakarea pe ko whakailonga ia wa society o ku loko mo ui. Ai hoko ai kau mātua vai ono toi ulo a kau o he ilo pau he kai ke nau kau he whakamalmalu ai. Koe wafe mai solo koe ki tantai ki nai malolo he tau ko si koe no tau walu hiwai. Ka nau whetau laku me tantai koe ni i hono tau walu ono. Tau tolu ko hiri. E nau kufo mai Brisbane ni kai u manatui lere mahalo o iha kufo lau be a mea whawhami. Pea ana e uia ki kau pou he ni ki papakiu ki he pāka. Pea nau whakatoka kou fufua whakatoka ngā e tantai koe ni. Nai teke sari o te mai. Pea koe mau mātuku koe aho koe au ne mono mai ki sila kau. Moi ne ki nouti, ne ki tala monu pe kau. O whao ki panga ni mangeau i loto. O alu o mai ki sila au ko a o whakatala noa ki ai. Ai ku oho vare, koe he ku fōu, he kou toku hūpe ia ki whare area he wafe ua tolu, he koe whirina e whahe wafe ua. Ai oho vare he kusio ki he tangata e ki matua koe ni. Ene kei tukaiwi pou ke ongona e leo ai vai ke pure i lere e whonua. Rotonga ko ia fi mahali e pia he. Ko tau matua. O hinga lere i gau he foi mo meniti ko ai foi palove ape. E nau hoko pe. E nau mo ita si o kita, he koe tau natula foki. Ko te au beha whainga tau. Ko kita beu te sio ki ai, koe ki te toi hoha atu kita ki he kaunga api pa mono. Mo society, te os whakakau koe to. Teu beho to hala ki whai toka, Kana he foi i mga whago ia, o mahino ia ai whatanoa ki whai palove ape koe ni he. Pena mahu inga kau, e kusio ki kene omai ene whalala ki au. O hangi kau ke hoko le o koha voice for the voiceless, ke ongona. Pena ku hanga whatoa ka e ringa ai koe ni. Oi pehe he whine iki, pe moe ne ki whanau. Foi mahine tolu nei toko whare maha ki he tau, pe toki mālolo. Ene mauinga ia he tapolo karama ene. Nofo peo whanau. O he aho ke aho. O a upegi he kaune si ne roaster a taimi polo karama e viponi. Pa koe nauhanga ki whamanatu pe tau taha pa nau whawhi mai ke wafe mai he nau whanonga he kulau te o fau mai ki whiau ki tāpulu whai sene. Whai hu kahau. Solo, o koe whahinga
kakai ni o kune hanga o mai ai iwi lahi. Mai amanaki lelei. He mahino ka au o ku ki ngahi tau matua tua peheni. O kai koe toko tahani peheni e solo. O ku i he tau matua tua koe ni. O ku o sisio matai he mea koe. Koe matia ki mea. Ko toki whakai ke eke. He ku hau koe ni. Ta koe ki tangata i kina o si ngahi ngāwe anga nei Hawaii. O whakai kui kumei ki Brisbane ni panane. Ngāwe rewa ke whamau anga e sa Sassis of Peace. Ko iau ne verify mo whamoani ngahi i Tokyo men. Aia, oe mea peo mahino koe koe tangata i ki whai mateaki. Whai toton. Nā ne tui ki he lau maari ke pure lele whanua. Good governance. Tako o whiwha malo ai beau ke hui tō be mo ne ki whanau e nau. E nau lau beau ko o nau whamiri. I he mate ki e nau ofa ke e nau tanta iki. Wahe maa whana ia e. He taimunga nei tokot whare maha kia. Foi mahi nei tolu. Nau lawa rewa whafua he koe kai whuki awea ki hene situation. A koe lo tonga taimi whare area ia tatangi telefoni. Ko mea beo tokanga kia ie. Beo tamde i behe uro tonga le whare area. Kau tohi i mai be. Te utok tā ia tu kei mō. Pa koe wha tafuru e tuko koe hene whanau. Ki tuko no ho hase whafufo ngahau. Se mui gina. Ka koe o kou lau maari le ia he mea ni heka. I he whalala nei whai he tantai. Ki koe koe ne tari upe sai pe ia. He ka moua pe whafafonga e tok tā mai pe. He kono mua ni o kai ke utuku ka e return ha tā mai ha tā. Aia koe tohi mai pe ko ospe ko tā mai. Ka koe whalala pe ia ki ai. Ka koe pe he koe tantai koe ni nei. Mui mai pe he ngawe a kirisi. Awai pe ke ku mai he politiki. Hiki mai be mo ne falala mo ne ofeina ngā oe. Koe ui pe koe whakalufua. Koe mea koe nofo. Vai e ku nofo o lave ko ata mai mo roto. Ai ne hoko atu pe. Ne toi ulu akau. Soko mahalo ia. Te ke sio ia ki hafoi. Ke kau he malu pe ko hafoi fua. Oi mu meni oi. Ke whatawa tai nā i ke pe koe. Ke pure i lelei. Kau hohoi pe ho naulo tō neongo. Koe ku whanongo os mai e ne whanau ana ki murin. Kana aku nofo o fifili lai. Ke whainga lau mahari e goia. Wa upe o nau mātutua. O nau ke hoa ange pe ki tonga. Ke tonga mai. Kona moni e solo. O mahino ka au ai moui amanaki lelei. Mahalo ka pau te ke whakamana tui. Nau laki hupe ki whare area pa nau kua te lau koe ni. E kai ke tau toi takatakai he hala tua koro. Ko pau ke tau whanonga pei he fuhala lo tokoro. He maa he funga te pire. Nai ai whoke kulau kai ke uilapu ha me hoko. Ona moni na aku os whakaukau pe koe haa pe hono i kuanga. Ka hange ka au o huki whakamamahi mata whakamamahi te ringa ke kakai e tau kei takatakai hola he hala tua koro. Hange ku whakangari le lei pe mea katoa. Here ang koe pana ku whakaukau leo ke u. Ka koe it's the people like him. O kunauhanga o whakaloto lahi e au i he
e ngā ue o kwhai, he. Mani tui nau koe kulawe, oku amanak le rea pito ke ka hau e whanuan. He mahino ka au, ko ui mai e hau e whanua. Ke ngā ue e whakalukfua, pure le rea tu hau, pea tuku e sio kita e kau whawhawha. Ke whaita tono e whahoko nau whatongia. Paku ko ata e whamalo ke wito upa mai ne. Ono whawhi mai motuani. Ongo kehe whuki e koe tōku fufua. O kou takai holo pē, o lava pē o tala e hohoi mo e ofa e kakai. Ka ongo kehe ka au e aiki foi occasion koe ni he kua malolo e tantai. Lahi pē solo pē mo ngahi tangata eiki. Na nau pou whewheka mo he ngā ue koe ni nā kuwhai. Lahi mō ku ngahi i whamiri pē na nau tō tau pē he hala whanonga mai koe ni. Nei kai ke ulawa o au ko nau ngahi mea whaiki. Kaua si uperitari ai, kaua tōua e kwhine eiki. Lahi au pito ngahi pekia. Nei kai ke ulawa o au ki ai. He kumatia ki pe ai whatongi au ku hiri whaki o kuma. Ka ko lau tāpua ki he ku whai awhi mai koe ni. Ho lawa sio ki he invisible hand e ngaue o tua he loto ai kakai. O ku maari au pito ka. O ku whewaherahe ai mea koe ni he koe mea nau whaarea aki. I he ku tui ka ko lawa sio mata. Koe nau whaangau e pe koe palo mesi. Koe palo mesi e tala ofa ai o tua ka pau te ke tuange. Koe me te ke tuange ke more pe te ke foaki. Koe uhi koe ne ngā ue. Ia kou tui lai fo ke solo koe. Koe ngā ue pure le rei koe. Isa divine call. Ke pure le rei whanua. He koe tau lau koe, koe tau lotu mau pe, he lo tau mau o hake ai kupu i rea koe ni. Ke hoko mai ho pure. O hange tofu. Koe ni hoko i hewa ni, hoko i mamani. Koe tau korea mea koe, mahina koe mea whaingata. Ka koe kusio koe ki he hohoi moe. Kai ke ona moni o hovare whuki au, pa ko fo'ou. Ka ko lava sio. He kuki foi breaki koe ni. O lava sio. Ai manifestations. Ai mooni o mea koe ia. I he kuongo o wheinau. O hangi ni a koe. O toi toko lahi ange. Hok whamiri. Nea ngoko hok whamiri unau pou. O he ngahi mea ke kepe. Kau kai ke mākupusi katoa i ngai i whakaamo mo ngai whi mau e angai koi pore o whatongia. Ka koi ki whai ospo koe ne whire pare i mea mo amanagen ke whoket ki whare area. O ngoi ai ala mai o kupu he kau aki i he ngā ue whakapolitikare. Hangi ai pe ako koe. Ko whaampe ke hoko. Ai ki tantai koe ni pe moe. Moe anga o wheina he ni ki whaamiri tantai koe ni o nauhanga o whakakawat. Ke whakatokanga mea ki ho tau tangata. He kohono mo ni ka pau e whakatokanga mea ho tau tangata. Nau lawe whoki. Ai lau koe me filosofia. The price could mean space for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. Ai koe tau nofo koe tae whakatokanga mea, pay attentions, ki o public affairs, mea whakatoko lahi. Hangi tau nofo peo ta sio kita pe ko hono ta whaaki. Koe te tūrerei pe kita paka i te toi tokan kita ke whahinga o victimizing he pure kovi.
ko nga te society ko noi ko nga pure ta tore evil men wo mai ben na to ki fare area with intentions ke tak hau ko ne fon kai ke he solo ko kai yo o kai fo ke fa manako ke hanga fa malo ya ko te lia na mawe na totongi be me no fa malo ya na to ko manaki be ko tala off te na hanga o tua fa foki o liunga te au kai ku ke mo tangata na fa dele na ngai fatongia ko wata pe ku popo tala mono ke mai no ga ko fa o si ospene ki ke sini ga foki tonga pe ku o ko mau vilahi kusio ke hoi ai kakai mai na mau ngaia pe kai ke ngata pe ngau fare ale au nau o mahino ga o hoko ki programa ko ni solo ke ne enlighten kakai ngai me ala pe ku tui o mau ngaia pe mai motuana hono whakapapau mau e kau sponsor ke whakahoko programa i uhinga te taupe o ku hoko ke ne enlighten kakai kakai uloto lele anga maari o nau loto ko tui te tau mau pe lau maari te tau he koe tau kawe ko toa koe ni ke hoko mai ene pule hange tofu hoko he wani ke hoko pe he i mahamani e tau kei moe ako whamalo at solo kei mau taimi ko na ko mauloloa Pamalo atu piven. Malo pito mau whainga maari e hau. Ta kawa i pe polokalama weekend me wikosi. I he ta polokalama e whiawhini pa ku whamalo ate ke mau e taimi. Talamonu atu pe ke ngai whatongia katato ki sio pe ha whainga maari e hoko mai. O whatu piven. Whacholo. Yeah. Whamalo ate kainga i he lava koe ke mou kau mai. I he whatufonua fo e whiawhini. Ange ke lau na ke lava tau proklama e wekosi, na e loto e whafafonga ke tukutaha pe tau tokanga, tau pekia mo e toi tuu, tau ngai whamili, ke toki whahoko pe i he weekend, pe koe nuk maa whenga maari e whiawhini, ke whahoko ai whamalo lahe te tiki motol, pe a pehe foki, ke tiki ki he tau kau sponsor, whamalo lahe te tiki motol, lava ke mo ke tokoni mai, ki ono whapanga koe tau ngahi polokalama. Ko ilo i pe ku koe ngahi polokalama ko tau pe ko atu ku ia ini he ku mau popo kia i wai ini he ku ke mau popo kia i tari ka anto pe ki mau toluia i heni o ku ke ki ataha e turi mi heni o ku ki ataha pe ke lotoni koe mea pe ku mau kore kia i ke mau kadaki koe kau tonga ko tau pe ki tau tolu whasisi i ho mau peko sai taka pai tuku ho mo ngawe ke ngai lea ta fa ku kapikape ke nga foki ke sio ke ai hota o ngai family ko ni kuna lotoni ke kai fifini na lotoni peko sio ngi lai yang ai tau lau e matu ai fine matu a ko fine matu a na nonga pina tolu mo ye mari ko tau tolu ngai matu a ke o fa pe ku wongole le pe tau proklama Pala monu atu ke ngahi ngawe ku whai pe mi apina. Whamalo lahi atu ki he South Pacific Loans ko e kautaha eni Select to Po pe a pe foki ki he South Pacific Loans ono kei whahoko ko i ano sponsor e tau ngai polo kalamata wa kene tolu pe wha ale tau no wha i nau hoko me sanu ali ki tisema tokoni i ko e tau ngai polo kalamata pe a ku whamalo lahi atu. Select to Po ko e kautaha eni una watu e no South Pacific Loans i loto manukau no balungea walu hiva walu ka ke fie ma o ke kore ha o no pe ke kore ha paanga ke totongi a ke fea o ke ngai fie ma o family ko South Pacific Loans ai kautaha leleita ke tau kainga Pasifiki total fito ko tau kainga tonga ai ku mo wanga maheni ki ai mana tu i ke ke lue tu pe o ave hopanga pau be ke ai ki ngau e fai ke te koe whatatau ki he whamatala ko mai Select to Po pe mga hilau ko riliwi no silani ka te nau whai pe honau lele taha ke hoko atu ai whatongia ko ia
kumo wanga ki ai, pe me South Pacific Lounge. No, walu ngeau, walu, hiwa walu, fetu taki. Lea ke stela ki tupou, pe ko ataha pe e nau kaunga awe. Ko e Beach Fishing Store, ko tau whare wala ia, I loto nuku alofa hanga ke tau moe pia. O kuna o atu ai wala kehe. Ma upe tata te whitere ngai taimi koe ni. Ngahi wala ko ia o kukeanga maheni ai. O ku mau ko tō atu ia. Pe me Beach Fashion Store. Ta hai e tau kau sponsor ko ia. Ke tau ngahi polo kalama. Whetu taki hake. Whika taha. Whika hiva o e Fatufonu Road. Puka mga whaa koe na ki marketi pia mo e TT7. Ka koe whihanga ki pia mo e tau mo pia building. Ko e wharekosi ko ia. Francis Tickets. Au ku tawhaki be Beach Fishing hanga e tau mo pia. Uwha malo atu ka ting mautolo. Ngahi nau original te ke maumi ai. Kilipa. Ko e habea whainga nau. Ko e Pop Wax. Ngahi Wax ko toa pia kuma au tuhena. Ko dihi kai tiki te mau hawhetu I tongana. Ngahi nau original ko e ni. We're not au koe ke mau hua te mandol ha kopi puka nau tai pau. Ma o atu hanga tonu be me factory. Ngahi nau original o koe na ke mo inasi ai. Koe ngā au ku factory warranty e nau ngahi kilipa. Ngahi mea kotoa be. Ko tui te ke whatau ngai be. Au ku ngahi kilipa kotoa be kumau whatawa tu heni. Tika I ke whoki mahanta haia. Palapare maha kilipa. Peko hawhainga nau whatuhila kumau o atu. Peko ngahi kumau o atu lelei taha. Ke inasi ai ngahi parikosi ko toa pe mo ki mo tolu mo ngawe aki ngahi nau ko ni Francis Tickets I loto nuka alofa nau o atu nau whahoko ai kosi ke tiki mo tolu koe me mau loki VIP tiki lava pe o puka ki ai hupe ke mau pes Facebooka pe koe website I he tap.francistickets.com pe koe mau Facebooka pe Francis Tickets tonga tiki lava pe koe link ai puka pe ai ke huke VIP, ke te hatahe hoha atu ka te koe, wahoko ngai service, ko toa bete ke fia mau mehe VIP o e Francis Tickets. Koe kautaha maka koe a tesi I loto Brisbane, te lava whetu taki ki ai hawhahinga fia mau pehe whika telefoni koe na e lava tesi ke toko ni atu ke te mo tolo. Koe ngā tai e tau polokalama ki e whiawhini, mo mea tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai.